Chuchira Sorogonkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley Akesime Irioto Gwekere Gose Otutarire Asichia Visichito Chuchira Senyumba ya Brighton Apartment Ejire Busyo Wechiro ya Embassy Ekeroko Gende Nyakoe Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Magoro bengi yana ndo manche umurigere bwegeta seni kya Ndizi TV ekerokoro kwegena kwa nebu na litkoria oli abere litorere kegima nabayigo kwa abere go kwego kya kobwati emirobero yonsi yegeta seni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mogusi ekero litkoria lero dire litkoria halamis tariki 14 cy'umutinyo gatano na kabere omwaka no wechi bibere na meronko ebere nebere ekero bonatigaira matko emeronko ebere na tanoka erense ya Kenya goswase obochori obonene bwo mwaka yoiga wechi ibere na meronko ebere nebere ekero abana na wigo abana siasa bagenderete kuburi wako eneke bunango korabale siasa chire cyomurembe eriyogo cyago tabatana na abakenya kinga kingi yabonekero cyaragire gose yaragire nsemo yabono mugoroba ekerongo kwariganira nkumanye nara yaya na kwariganire ACMS yamaya erietariane Evelyn Osero norito kubatira nere niga korokwa Joshua Utakorwa sensemeria yebimanyererio Manche umurigere nyora nabako gendera gutubwatia sense mere ya YouTube witra Ndizi TV News asomutanda Twitter nigora atonyore witra @Ndizi TV News ire togendere gusanga naye amanke togo chaka amaya yense yemo nigo abarundi b'ekigari nabo igo pigipigi anene kurwase umuchiyo bosongo babeire bakwemburungania kubwatikana no kubura kwa mafuta omuchando boko kwene kiwali tkolia lera nainde ase yabeirera kubuta sebitaseni bya mafuta ase egikegetambe nabono nigo basabire serikali kugajana enganeyo askiri abagote babuna nigo obonchurere bwabo gose byasara byabo byabere bikorana magega kegima muri Keito Frida Kerbo noroboti urwa senchira ayoboime Omochando bwokobora kwa mabuta oyobago koenekigwa gati y'umutenyo kaneno yo gatano nigo naende oenekigwa rero ase bituo bya mabuta imeyo mocho bosongo ase chilaini chintambe che kigali ne chipigipigi cyarorokana gukwana negati y'abarundi ab'echipigipigi korwa sensemo ya daraja mbili nigo baerera ayobagwetera kubwatekana no mochando yo irere nonyane byasara koira nansi nigo baganirie serikali kurigereria enganeyo elioko baroroberia obogima nabo igokoenekya buna mochando buno iyo toligo chikoenekigwa ase serikali egocha tinga kyecho nigo omurai bwense Uhuru Kenyatta abwatokire bilioni 15 nemo nukta chimi isano nemo emerongo 5.25 eliokoenekiri goli atigaire buna lialingi Frida Kerubo Ndizi TV Abamenyi bebunke ya Nyaribari chache imeye kaunti ya Kisii nigo bamutagiro mu bunge bwensemeyo Richard Tongi ase ogochakia ubwagachi bwekigambiro asensemeyo ukona negeta seni kya Ndizi TV nigo bagokerege tambukirekyo na watabune indenchire yemo yogokorerwa magendero askire baganirya barayibande kweneke buna nabarabungo so abaregati eriyo babekiranire amagendero yekingencho au oroboti orwasobo ime muri Keito Josephat Amisi na robwate Chingaki entunda ya bunge egende tokobage koera bono ababunge nigo banyareko babagwesokia na kwendekenga banyareko babagokora emeroberi y'amagendere batigete bagochaka aya nigo achire magega y'abamenyi be wodi ya Kiogoro ime constituency Nyaribari chache kogokera umoroberi obogochaka kwagacha ekigambero goselokota ase wodi ya Kiogoro isebotenene bwaye omobunge bwensemeyo Richard Tongi Asamale tangoro Fred Munibyanga Incha Communication Secretary ya Constituency Nyaribari chache mwese kwa nasa ko rukunga Kiogoro Police Station Vicentro Musimwa Richard Nyaga Tongi na bige kama Kiogoro cha kote na police
polisi una ono goso kwa noro mu control tanuaro on the side na gandete kwa kunyagacha gego cha kwere ko tini cheri kabantu ni cheri imuke kenyoro keri ase biasara bigendere na ande to saba baito mbiamono aso oko na otebanga omusimiwa okorra magendera ma twakirenga mbiamono atoreteire police station kiogora twagacheire rokot number 1 ekine genta kenne sana na mbono nande twakirenga mbiamono ekiagera na chieta gatorimira chipara ari mete para ite kogenda roche yasoka nyaguta agakurura yagenda guchike gati igo mwesimi gwato gwakera ngambia mono sakogendera iga na ini tunabotora twaro imurari okubekera chikura tokira rimbuya mono aso mwesimi gwatong ase bintu agenda tagokoraga iga of course into biroche nande binde mbigenderate oyo tari na maiso tigabirorega kogera mbigenderate muna ekoti gwatarate ire kiogora yaendereire twera ni rimbuya mono sana mwesimi gwa no tole maegao chikurantori no bumaene ngana yokoira ebintu turaga namagenderero munaye nabo magega y'abamenyi abugochengera umurobelio yubo kwagacha wikigambere kyo nigo bono baburirie umurobelio nyare ko bagokwenekia ngonyare ko bagokorwa emeremo anene gochiase abamenyi ba ewodi eyo ya Kiogoro egento yoka turagosabe chibundi chibechi kenyoro na gwatatebeti no mwenjini okorete no ibye kenyoro igokora nchoche otochenjerio mwenjini kegara twaro cho mwenjini gwatareterete no mwao koranje nincho tochenjerio mwenjinia egara to feel at home nande ntole maegao ndogwanjete ndogosigete for reporter ya Ndizi TV korwa ewodi ya Kiogoro riterana ngoro kwa Josephat Amisi Oyo korie kirogo kyobo governor wetrase kiama kia UDA me county ya Kisii Ezekiel Machogu nigabeire gakogikiria okorobekano kuwakorekana ase bunge ya Nyaribari Masaba awasaba menyi benseme yo bakomochia umuteneri bwe kyombe kyobochori ne chimbebe IBC korwase chinsemecho okwana chinga kiecho Machogu amo na Dr. Josh Mangyo yo korie kirogo kyobo senator se county ya Kisii wetrase kiama kia UDA nigo batere buna okorobekano ko nigo gokwariganiwa nabamirire babo gento baganire siasa wakorwa senchira ere yo bwororo muri keito Mildred Mumanyi na manke kubwatikana noroboti oruo narorire etabie ya chakwa na baminto na nente wetari kuruande na shimio pamoja noyo minto kuburi bugaba na munanje mheshimiwa Shimbarati agupanga maandamano ayapanga Nyamarambe agapanga Shamilta Kinyokia Rwashi agapanga Ogembo agapanga Kisii Town ingabari bonse batumirega okorega serikali n'abande bakokorashe IBC baruete ebisabugete ushegasabugete ngarashi mabasere gukuru gusiye neta biyembe kiagara n'abakenya dashi matomenya no morembe naende onde bwesho tumiruga na serikali onde bwesho tumiruga na IBC tegashia kugikora ne yo gutenera gukoranga abantu bayitungwa ka muri kikura muna mutagete ande intobo ksitu wate record iyo komenye bya n'abantu none kero tu 7 kera abantu bani bari basere kinza mukinde abantu bayi bakamye busumbu bano abantu bibise busumbu yabo ati ya mureke bikisatu so ndutageti tusaliyo mulembe tuwatwala singekinta ntambe umuntu tuwatwala sabantu baita onibas kwa sababu umuntu oyomo atagite uje gusala chikura ikiagara ere yokorama enengo ya yenene nukubuka chikura ko sabanda abantu bobo okwe Chinga kiecho no yokorie kirogo kyobo governor se county eyo ya Kisii wetrase kiama kia Jubilee Chris Obure nigabeire gakobaliere iraba menyibe county ya Kisii anena baunchorera nabo igabagende ba taxi na raya yarachiko bayikiranire ya chinga ki araiwe bagari yokora county ya Kisii nigaya kwana chinga kibamirana nababwatani au ase ababoria kumusira eriyokora county ya Kisii na umugavana Keminano egetindi nigo kebwatete inse imeyense ya Kenya ase okorigia ebirogo au ase bono county ya Kisii nero etaratigwa magega ase amatuko inse 25 oka atigarete
ekerogo kyobo gavana imeye county ya Kisii nigo kerendete liberera ase abakoria ebagendrete konia chisera chiabo iliogochia kwenyorera obobui ase oyokoria ekerogo ekyo Chris Obure kurwa ekiama gya Jubilee atarera abaonchoreria imeyo muchi obosongo ase abanekeria aliarache kobakorera ekerarabe omugavana gati yabo kobaroseria echiro nga engento private sector tagete abanyabiashara bake nogosirwa egera bakore biashara byabo bya nade ko batebi onde kabatisha asma okore biashara engento yo katura akore nogo improve to make sure nga kwa baro saidia sara ya mako kore biashara kora bo munyabiashara kwa ka bikoro terangi kora be hoka kora be taxi driver kora be matatu operator kora bo muntu bwe pigipigi yonte kete bwegene biashara binde byonsi byabangina mwegene serikali yegojenye county ne monyete ngaye no muntu okomeke contribution aso uchumi ye county ase igoyoro ye serikali ye county ekorende ekorosaria sagiya ntubwa tunone ese kicho to kwenda haja tora kicho na inu moyo ngagisiye yene ino ayo Amakonyoye Obure William Baka nigo boigo arwa enkwana yaye igoro yemeroberio au igoro yakubakonya abamenyi babo songo twaigwa twakeba na bono tumeto kora changes se biashara enkwane sigoga ntendeke serikali ya Jubilee tutaamire na Chris Obure na inchomo konyoye ale changes kiagera ndiko ngimando mora kuna riruma bete yote yonga aloneshiri Omingo Magara oyokoria obo Senator Kisii nasaba obo toereru no morembe asaboria abamenyi ko bachora abarai bebikorwa tawe ko mutulige na mutara ko kosana nere ko kunyara mukungu na bana obwate basa ultra chinden oburinga kikoro kyaba kisambi chiriwa itatamani ngabwati atia ninakupata mpaka kwa nyumba yako shetani ashindwe tufanye kura za amani na tuendelee kupendana nigo baigo abananchi baenekia okumusira kwabo ase Obure iliokoba omugavana okabere Kisii anene ase okorokia gusira amangana ye chigosoli Multiple stadium yaitoere mahate gaiga ziraera ngore ngibono mheshimiwa Chris Nero utagokora amangana ye stadium elinde tonyare kona cha talent cheito tonyare ko chitoma ko chisiko garia Bono gavana ndogo cha kotokonya macharo ndogo ya kitao ande kwatebire ndogo cha kotokorera ande kwatebire no turamo na induna boto ko bwate sio ese timu yeye Ginko reporteria Eget Ndizi TV eretariane Mildred Momanyi Mbia mwana umurikeito Mildred Momanyi asorboti ororo ikranu korwase county ya Kisii toko genda se county ya Nyamira nigo omubunge webunge ya Burabu oyobo igokorie kirogo kyobo governor ase county ya Nyamira wetrase kyama kya Wiper Ben Momanyi nigo aliereireira aba korie mirimo bonsi unanachiye kubaikiraniria chira cyabo chinga kyaraiwe libagali okora county ya Nyamira ukona chinga kyabaga kumirana nabakorie mirimo wetani chirwibere ase bunge ya Burabu nigo akumeria abugento na abakora imirimo abange nigo batari wakanwa kibesa cyabo ase chinga kibwenerete igenda tayiro na nigo ge kubairera barabo cyandika asegeka nabona nigarire irayo cyakwene kyabuna ekerara swabisi buno mugavana we county ya Nyamira abakora imirimo bonsi nigo barachi wakanwa emesara yabo ase chinga kibwenerete nabo igo kwene kyabuna nkomento bare emesahara I'll make sure by 24th 26th nimelipa mizahara yenu yote. Kama hakuna pesa, naambia bank lipa wafanyikazi. Pesa ikikuja mtoe hapo. And when you relate well with people, this is doable, it is possible, you will do it, and the people will be happy with you. And that is exactly what I'm coming to do here as your third governor of this country.
Omurai wense ya Kenya musike uru Muigai Kenyatta ritukoria rero nigabaga kubwatoka chi title deed ase abamenyi be county ya Marsabit awasate na chi title deed yechinji chikoba konya unenchira ye moyo kwegendereria ase amagimabo chinga kiechba igoni garrokana kumwakireko ko omurai we kiama kya ODM Raila Amolo Odinga ase aganya bamibe chinseme chyo kumubwatia eriyogo chiakora na boigo koreta magendero imeyense ya Kenya. Imesemwa kutoka wakati ya mzungu na serikali zote tatu mbele ya yangu. Samburu County, na sisemi Maryland, Samburu County ilikuwa na title deeds 18 pekee. Yani hata hii mstari ya mbele ni wengi zaidi kuliko wale ambao walikuwa na title. Kutoka mwaka wa 2018 mpaka sasa, na zile ambazo tutatoa leo, tutakuwa tumetoa karibu vyeti vya kumiliki mashamba 20,000 kwa wakaaji wa Samburu. It's been a long time coming for a Samburu woman to own land, but under your leadership, Your Excellency, we have been able to gift many Samburu women with title documents. Egati ya baraibage siasa korwa sorogongo rwa Western nigo babeire bawesokia na kugikeria siasa chimbe anene korwa se egati ya bana siasa abo babwate chimbwa chitari chingia nigo bayakwana asomoyega bwoko mwenya mumro mwabo omugavana we county ya Bungoma Wycliffe Wangamati omoroberio ogosomoyega okorekana imeye county ya Bungoma asebagania siasa wakorwa se enchirere ya murembe. Sisi tuseme tuendelee na siasa yetu ya maendeleo. Wanaoleta ya matusi hapa hawatapata kura sababu ya matusi yao. Wakuje kwa amani, waombe kura kwa heshima. Lakini yale madharau wanatuonyesha, yale wametuonyesha Trans Nzoia, wamekuwa Cheptais na hayo matusi na madharau, tarehe 9 madharau yao yatamalizwa na Martha na Rao. Sisi tukitafuta kura, tunatafuta kura na amani. Mheshimiwa Eugene Muhammad ameongea hapa, ametusi mtu yoyote. Kwa hivyo sisi Waluhya mpaka tuheshimike. Tunashutumu siasa ya matusi. Hatuwezi kubali kiongozi ambaye anatembea akitumia matusi kila mahali. Tunasuhia kila mahali ku make sure ya kwamba kura zote zinaenda kwa Raila Amolo Odinga. Nechinga kemeroberi yonsi yagendrete bosbo chorio bonene bu mutinyo gatano na gatatu omwako yega bwechirwa 2022 ababwatani ibech kanisa na baigo ebyombe bikwegerera obwene bwa mwanyabanto nigo bakwanire goro yobo chorio bu ukwana bari kyamangana sensemo ya Westlands memu cho Nairobi nigo baganirie abana siasa bonsi kweneke bunango bwatia baramachikari aganirine kyombe kyobo chori ne chimbebe IBC eriogo ikirania obochori burobya. Ebyombe bikwegerera obwene bwa mwanyabanto na baigo chikanisa nigo byaumerana ime ya Desmond Tutu Center ime yomochio Nairobi na gukwanera obochori obonene boli bosio. I think we need to understand that electoral security is at the center of the discussion here, because it's important that all of us feel safe. However, we also need to underline the fact that the law provides a clear framework on how electoral security is to be handled. Gukwana na baliki bamangana nigo bagania abanyanyimbo gutatumeka chinguru chigoro asaba nanchi chingaki cyokorobekana anene mono kunerelia abana na boigo abasubati to express ourselves at the social media level. But you should know that there are clear laws that protect and ensure that you don't violate other people's rights. So we have no problem with the enforcement of those laws. We have a problem where it is clearly that this space now is being policed to the extent that it is being used to intimidate people particularly who are critical of the existing government or corporations that are not happy with how we conduct our affairs. Chinga kiechio boigoni gobaganirie serikali kwa abananchi obosibole ase okorwa ebirengereri byabo na boigo kubeka obulendi boisaine ase obotumeki bw'emitandao yekerero.
Disinformation and misinformation practices, especially at election time in Kenya, aren't new. But platform media provide easier and faster ways of fabricating information. That is social media as a platform. It provides easier and faster ways of fabricating information and distributing it at a wide scale. Those involved are doing so with little fear due to the platform's ability to enable anonymity and pseudonymity. This has involved massive data manipulation, which is done through deliberate posting of fake news. Boigo nigo baganirie abakenya kubekeru oborendi boisaine chingakeki na boigo abarwaneri bebirogo ao kubwatia amachiko yobochori. To express ourselves at the social media level. But you should know that there are clear laws that protect and ensure that you don't violate other people's rights. So we have no problem with the enforcement of those laws. We have a problem where it is clearly that this space now is being policed to the extent that it is being used to intimidate people particularly who are critical of the existing government or corporations that are not happy with how we conduct our affairs. Frida Kerubo, Ndizi TV. Ababwatani bobo mobwa azimio la umoja wa Kenya bakora wano yokwirurukia bendera yekirugo kyobura yobonene bwense wetrase obo mobo muskiraila molo dinga nigo baswari tukoria gatatorio we akireko ase orogongo rwa coast okwana chinga kibaba wekerana atinsemo ao imeye county ya Mombasa gati yabo ensemo ya sabasaba chanka mwekengeleni na boigo chomvu chonsi gotoka imeye county ya Mombasa nigo bali ira yoche wekerania magendero ye chingencho ao awase omokonyo ye Raila Madhakarua hateba agania bantu kumwakira chikura omusko dinga na watauna nerora chikoreta maunchorero na baiga magendero imense ya Kenya. Tunawaomba upatie mtu unaweza amini, na ukiangalia hizo timu mbili hakuna mwingine tunaweza amini ni Raila Amolo Odinga. Mtakubali tumpigie kura? Basi lazima utofautishe watu wa maneno matamu, maneno matupu, ahadi hawawezi timiza, na baba wa vitendo, baba wa uzalendo, baba wa mipango, baba atakuletea uchumi bora kwa kila mwananchi. Sababu hii ni vita kali sana. Usiende pale kuona kama kuna mstari ukadhani kwamba baba ameshashinda. Vile mstari iko hapa namna hiyo, hata kule Sugoi iko namna hiyo. Tunaona sawa sawa. Kwa hivyo kura yetu ya Azimio isilale hata kura moja. Nataka vijana nyinyi wenyewe jitokeze kutoa watu kwa manyumba. Sawa sawa. Wazee wakija wanawasaidia, wanaenda kupiga kura. Hata wamama wanawasaidia. Lakini vijana mnabaki pale, mnakesha mpaka station ifunge. Wakifunga namna hii mpaka isabiwe, mpaka itangazwe. Vijana mtafanya namna hiyo? Mtafanya namna hiyo? Mko tayari? Mko tayari? Kwa sababu hii ni kama ukombozi. Tunaongea juu ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Nomokonyi bw'omurai bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto iboigo kwirurukia kero ebendera yekirugo ky'oburai obonene bwense wetrase obomo bwa Kenya kwanza nigaba gakora siasa chobomo bwo imeye county ya Kisii okwana chinga kibaikirana ase bunge ya South Mogrango imeye county ya Kisii nigo alieira yogochia koreta amagendero na korosia chipara amache egati ya yandamanke nero mubunge bwe ya South Mogrango Silvana Sosoro nigamwakire koko omoskeruto na goteba bunanere chikoreta maunchererio ase amugania gochia kubaikiraniria amagendero ye chingencho ao hapa kwetu, especially hii Moticho ward, kuna lami tunataka tuanzishe katika serikali yako. Hawa watu katika constituency mzima lami haiko Moticho ward, mahali tumesimama hapa, na agenda yetu ya kwanza lami zikuje Moticho ward. Kutoka Nyansembe hapo juu ikuje Moticho iende Eng'ou na ingine ikuje hapa. Sisi kama watu wa South Mogrango na Kisii
Tumeamua rais wetu wa 5 anaitwa William Samoei Ruto. Different results. This time round, as Kenya Kwanza, we have said we have a Marshall Plan on youth employment. We are going to deploy resources in textile, in agro-processing, value addition, manufacturing, in leather, in housing, so that we can create jobs for the young people of our nation. Mimi nataka niwaulize, vijana mnanielewa? Nimesema hivi, kama serikali ya Kenya Kwanza, tumesema tunaweka Marshall Plan ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Tutaweka pesa ya serikali bilioni 200 kwa mambo ya textile, leather, agro-processing, value addition, manufacturing, housing, ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Agenda yetu ni kuboresha maisha ya mwananchi. Agenda yetu ni kubadilisha fortune ya watu wetu. Oyo kolie kerogo kyobo bunge ase bunge ya Westland timu wanyonyi ni gatere bunege saku kya baluya ni gokira chiko konya kamono ono muraibe kyama kya odi mu muskraila molo dinga kago chakobwa ase obochori obonene bwo mwako yiga eniga yakwa nachinga kyomirana nababwatani ibech kanisa kurwase county ya Nairobi ekero bono abaga kubaboria kumubwatse Raila eliogo kya konyoro bubui. On 9th August tutoke kama siafu twende tupike kura. Sawa sawa? Natoka na watu wengine wote, marafiki, familia, kila mtu. Na mimi naomba tafadhali tupike kura vizuri. Kwa sababu sisi tunataka tuende kwa serikali. Na serikali yetu ni serikali ya nani? Ya Azimio. Ya serikali ya baba na mama. Lazima tupitishe Raila Amolo Odinga kura. Na yeye atatusaidia. Mimi namjua. Najua Raila ni mtu mkarimu sana. Watu wamuelewangi, lakini ni mtu mzuri. Atatupatia mamlaka na sisi pia tutatumia hiyo mamlaka vizuri tukiwa ndani ya serikali yake. Kwa hivyo tutoke mapema. Twende tupike kura. Wikrega bano mwancho muligere nongo korera amaye yense ya masenchira ere ngikiranu korende chikoraga chinsa isato eyo mnanda mange ni choko yaletana nda sora senchira ere yo wikiranu yandra utwaro buligere riboro bya ime ya Ndizi TV na bwo bwansu bumugusi ekara bayongo kwenyori obuna nabako kendra gutubwatia sense media ya YouTube wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter nigora tonyore wetera @Ndizi TV News eriyo togendrego kumanya mange to busago skale gendra gutwaro buligere riboro bya eriyo tariane Evelyn Osero nolto akwatira nere koenekia onse ya wikera sense mwe imanyererio ni gakoro kwa Joshua Uta. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eliyo wikere abaligeri ya kuru